Mlaleli wami, mina angifuni ukuphawula kakhulu, angifuni futhi ukuthi kube ngathi khona uyayibonela uQuality la esithombeni njengoba-ke egqoke isigqoko segushi nanguKhuzani eyithela impama laphana-ke kuyena uQuality. Njengoba uQuality esevela laphana ekhuzwa ehlehla, okungenzeka ukuthi uyayibuza obobaleka, okungenzeka ukuthi uyayibuza ukuthi ushawelani noma akakaqondi. Uzokhumbula ukuthi umbango omkhulu njengamanje ovelile owalo-ke iLembe. Esingazi-ke kunokukhuluma okunye noma esingakulandelelanga esingakuphosanga khona la okuze kwadala ukuthi uKhuzani agcine eshaye noQuality. Kodwa-ke njengoba uyibona ividiyo uKhuzani egcina egadla laphana-ke angingazi noma uthibela kubukeka ngathi beyikhuza, kodwa uQuality njengoba ebaleka laphana kubukeka ngazukuthi uyitshela mhlampe bayamhubha noma kunomuntu ozoqhubeka ozomlimaza, yabo. So ngane wethu, ngiyafisa ukuthi uma ngabe unolwazi usichazele ukuthi ngempela bekwenzakalani la, kusukephi njengoba kugcine kufika la. Ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde ucommente. Okukhulu nakho konke uma usubscribe-ile kumele kuhamba usuke senza kube wena oqala uthole notification noma-ke sefaka la every time phambili. Thank you.